Quddiem il-Maġistrat Doreen Clark kompla jinstema l-każ tal-allegat perġur mill-eks kandidat nazzjonalista u eks direttur tal-GRTU Vince Farrugia. Ma' Farrugia qed ikunu akkużati wkoll id-Deputat President tal-GRTU Philip Fenek u l-President tal-GRTU Paula Bela. Huma qed ikunu mixlija li ppruvaw jaqarqu bil-qorti fil-każ ta' Sandro Ketkuti l-aktar qabel ma nstab xħati li prova joqtol lil Farrugia. Fil-qorti xedet Silvia Gawċi li għamlet xi żmien membru tal-Kunsill tal-GRTU. Inizjalment meta mal-uffiċjali l-oħra tal-GRTU marret Lassa, Gawċi kienet għamlet stqarrija għand il-Pulizija li rat li Sandro Ketkuti jaggredixxi lil Farrugia. Sussegwentament, meta Gawċi kienet mitluba tixjed fil-qorti, irċeviet telefonati minn Vince Farrugia u Philip Fenek. Qalet li Farrugia kien qalilha biex ikellem lit-tifel tiegħu l-avukat Giancar Farrugia. Niftakar li kien bat li messaġġi biex inżomma l-verżjoni li tajt flassa tal-belt, jiġifieri li rajt lil Sandro jagħti lil Vince. Imbagħad qaluli biex nixbor karta mill-GRTU wkoll biex inżomma l-verżjoni li tajt flassa, qalet Gawċi. Eventwalment fil-qorti kienet bidlet il-verżjoni u ddeċidiet li tajt il-verità. Intant fix-xhieda tagħha hija ċaħdet bil-qawwa li tkellmet ma' Sandro Ketkuti li dak iż-żmien kien l-akkużat u sostniet li bl-ebda mod ma saritilha xi pressjoni biex tibdel il-verżjoni tax-xhieda tagħha. Qalet kif l-unika laqgħa li kellha ma' Ketkuti kienet kombinazzjoni flukanda fil-mellieħa fejn Ketkuti kien kellem lil Bina li kien għadu kemm għamel operazzjoni.